Dragi moji, danas radimo raspucance, omiljeni kolačić naših mališana. Pored već poznatih raspucanaca od čokolade i limuna, ovi sa pistacijom su mi postali favorit. Pa krenimo sa izradom. 100 g bijele čokolade i 100 g maslaca otopite na pari. U 350 g brašna dodajmo 100 g mljevenih pistacija, 1 prašak za pecivo i naribanu koru od 1 limuna. Zatim izmiješajmo suhe sastojke. U posudu za miksanje stavite 100 g šećera, 2 jaja, miksajte sve dok vam se šećer ne otopi. Dodajte otopljenu čokoladu i sok od 1 limuna. Zatim dodajte malo zelene prehrambene boje. Postepeno dodajemo suhe sastojke. Kad smo sve lijepo sjedinili, smjesu stavimo na hlađenje otprilike sat vremena. Moja je ostojala malo duže, pa sad smjesu malo teže grabim sa žlicom. Pravimo kuglice koje smo prvo uvaljali u kristal šećer, a zatim u šećer u prahu. Poslažemo ih na lim za pečenje i stavimo ih peći otprilike 10 minuta na 180 stupnjeva Celzijevih. Raspucance malo prohladite i uživajte u preukusnom zalogajčiću. Budite mi zdravi i veseli.